Matiso say mo kofa nursing college. Edi abaho. Yeah. No crowd. Oh no. District no ebi wom dada na say ebi ni mo. Ebi ni me any tertiary institution back crowd. And secondary school oh ye Mankranso Senior School by see no ama matter ne oyo so no aban absorb. Okay. Yes, I didn't come aban absorb. I see teachers ni na energy my phone na no. Aban okay. I see. Na eno so bad aban nursing college no so bad aban. So John nursing college ne man buy no nyame. Because me buy no me say maintenance fa. Akoma Ti na me strastra among for because na baby to say tepa nursing training college. O hwe tepa Germany na eno kwa na de. E wo ho. E me say no, o say me kokostra omo. Ukostra omo kra na ebi youth ni bi epa konya kra na that my simple e the amount. Yeah. Ti me tu sa na mo no ewie nkomodi di ma na omoti am now say enche o me introduce degree program. E wo ho. Ti mesra omo so na mitiminya campus emo a se ne omo operate wa yinasu no omo ebetimi aye I introduce degree no ewo afano southwest so yeah etiminya campus na cheba ya nkomodi die ma na me director ne me then engineer Kelo omo so ye wo NGO fo bi wo sunya a omo sisi campus bebre dia ma this rest ni bi nti yenko hu panyin no na me say okay ti to anamo ekohia panyin no sometimes na ono so ko Dubai akohia investors na omudi skaba e momudi si no na oma ye de letter kan ho a ode koe na nkro mo apply no over 500 yes na omo ye mo approve no omo nu 100 ye ko leto ba se John nyametumi nti okoba ye say omama ye ho na approve nti na o si to na mo e pass ase na ye ko ina na Kunsu ni ho ono so oyo Hene open puntuo pa nti ono so na from 2016 wa trust ase ato ho no ma na ne yonko pa ne Ghana mampini nti se nka o mampini senior training ye de emfa ma no okay nti e ba ye ko kan so asase ne de da ho nti se modern sem de se abade a ada doctor ne beba no NGO no mumra na me ko chema asase no nti on buy na ko na okokire asase ka you say na my asase 100 acres say yemfancy nti omo ye say omo ko 100 acres omo ko no omo akoya ahomboa aba tina ye nti omo nka just this month here and omo friends so afedie omo funding bibia ready nti omo ne mpemfo no ba na omo akohwe asase no na omo atuwa na mo se na be omo tima start to mma na ekoi na ekokire asase no nti project no so no ti hona na mo yes na ye nana nti we project na sika ebe wuram $30 million $30 million okay nti yakoi na kokire asase wie no omo ban so mo sa asem de ba ko ye de e ka ho bai on se na say Ghana man pay ni let's say agena 111 no washa say odi mama let's say NGOs ni let's say mission aibi ama said be able to complete and another minister can yes say chag for na other way omo so ubetimi ya yes or na my say na omaya arrangement yes na what said be ya enka na say we very lucky so na NGOs for so no anya 4 hours omo complete nti 4 na omanya no mankranso eka ho bi enom de wa okrom sabronu so aka ho oh okay be complete e ho ni na ide nti asase no so wo agena 111 opposite ti nyambo na necessary be wa na agena 111 so ide that's ewo ha that's nice nsem down side almost say build a solar ayi wo ho no plant ho no solar no ombe generate kwa no che se ometma to bi ama ECG yes eka ayomba Valentino nursing training no nya do me use let's say national grid bi ada bi solar na na solar na ombe build kwa no e brusu ntino ombe to ama ometimi bi ama e de ama ti dan sem den so esa ho no ti ye bompa because contract duration almost say somba e start here I was saying 18 months but and I'm so much cheap near my contract is different you know
within 12 months. 1 year. 1 year on besi nursing training na wi. E dey amaye. Na almost years no mo ya agenda 111 no so adwuma.